I pozdrav ljudi, dobro, klip danas ćemo snimati CSGO, znači, kao što znate, znači CSGO prvi put na ovom kanalu, dobro, ali ne je bitno, ne znam ljudi da se snima, mislim da se snima, znači ljudi mi smo ovi policajci, idemo protiv ovi teroristi, ovo neko je ubijem, brati. A, tu si Miška. Daj, brate. Jedan sam ubio, jedan me ubio. Daj, brate. Nadam se da me dobro čujete. Izvinite ako me čujete loše. Ili gameplay, ono, kad se pucao dobro. Onda kad imamo ABP. Puškica, evo, brate, nekako grenades. Flashbang, explosive, sve baje. Evo se to ljudi. Kako ću da hilam, brate, sa AWP-om. Prvi put ljudi igrao na ovoj mapi, ako niste znali. Ne, brate, kilat će me, ne ubiće me. Sila, samo. Ne. Lijepo mu, brate. Brate, daj! Ubili me, jaaa! Daj, brate, jaaa! Izvinite. Baci flash. Ja sam bacio bombu! Umjesto, adio sam nečije korake, brate, majke! Hajde, Wolf, ubij ih, Wolf! Hajde, Wolfiću! Daj, još sam baja za njih, brate. I oni su opet pobjednici, ne znam. Da mi opet igram. To su go prošli. Ajde, ićemo sada od ovih. Ja više volim ljudi ove teroriste, znači. Idemo, brate, idemo. On će znamo da se suprostavljaju. A meni se sviđa brate, baš ova mapa sviđa mi se, znači. Mapa je cool, ekstra. Ne znam, ovo neka rotačina. Jedan je ubijen od strane mene. Daj, brate, nisam ubio. Daj, brate, pucam na njega i nije me ubio, nisam ga ubio. Bot Vitali. Ajmo Vitali! Imaš 74 časti. 1-0 za njih. 1-0 za njih. 1-0 za njih, brate. Daj me, seri me. Učijem se da Kalaš. Kalaš AK-47 idem. Mislim da brate kidamo. Kidamo da budu ubijeni u našu stranu. Aj, idi baje. Aj, idi ba 30 pučka. Opa, dvojice ubijeni, trojice. Oho. A, smo ih pokusili, brate, njah. Ne, jedan. A smo ih pokusili, brate, stvarno. Imamo još jednu partiju. Ajde, brate. Idemo pre sa našim Kalašom. Znači, ludilo. Idemo. Znači, ljudi, jedan je. Evo. Jedan ću ti nek štekaroš. Ono, flash, ono je, brate, flash. Daj, brate, ne znam ljudi. Ljudi, to je bilo to sve za ovaj klip, ako vam se vidio klip, ostavite obavezno like, share, sub i komentar. Vama ću 2 sekundi da date share, da date sub i like, a meni puno znači. I vidimo se do sljedećeg videa, pozdrav!